Ngizokhumbula ke ekuseni siqale phezulu la sithe khona besisenyuni singakehleli isikhumele lesi esihlaziya umlando walempela yaseSandlwana. Manje ke sesikhona ke la yayibambane khona eSandlwana. Lapha ke sikhona bathi circle bathi la uChelmsford namabutho wakhe amangesi ababepake khona inqola zabo lokho kuthiwa iWagon Park la kusho ukuthi ufuna iwayini ufuna inhlamvu ufuna yonke into yila kwakubhakwe khona ke lezo inqola la namhlanje sekuyicar park singakayingeni nje kahle lento ukuthi nginiphinde futhi nginiphenje ukuthi simama kuphi uma ngabe ubona umgwaqo nankuya ujika straight across le ntaba iyona shiyana sokukhumbula. Oh yebo le ntaba leya yebo siyashiya umzinyathi ke ungapha na uthi uyabheka ke kwakuvede kungekude ungaphi umzinyathi ungale kweshiya nomngane onganeno. Oh okay na uthi uyabheka ke shiyana ivede ayikude kakhulu seduzana ukuthi ungathiwa amazulu ayengeke efike lapha abantu ababesuka le olundi bathi nje xa babe sebephe kwabangesi kwabo mhlawumbe umuntu esakhuluma ngalento futhi asiphinde siyibeke lento ukuthi ngesikhathi uZulu esehlasela la lenkambi yamangesi akabange uZulu wela umzinyathi lawo kwakuwelwa khona ezibukweni lika Jim ngoba phela size sithi nje Rocks Drift lele gama liqhamuka endodeni yale Ireland kwaku uJames Rock. Rock ukuhwebelana namaZulu ngapha kwazi kodwa wendoda laba bantu bethu abalobeza kuwe bezothenga nabemuka kanjalo ukuyongena enkingeni wagcina ku Rock esefuna la emzinyathi ukuthi kuphilele indawo akangayithola ukuthi yona safe yokuwela. Sithi ke ngolimi lwala sekwaba idrift leyo. Oh yeah kwake idrift ke ka Rock sekwaba Rocks Drift la kanjalo lokho amangisi ke lesikhathi esuke eNatal awele zibukweni lika Jimu. Kodwa lesikhathi sekuphelele empi phela ukukhumbula ukuthi ngapha uphondo lwesikudla laselivale indlela yamangisi ekushona eNatal adwanguza isandleni sami sobunxele azayowela umzinyathi lawa ungakazi uwelwe khona kwagcina ke sekuqanjwa kwathiwa i-fugitives ngoba babaleki silana ke iyafika ke inkambi yamangesi iyankamba la nge-20 kaJanuwari. Ngalo lolu suku esingalo la abanake nakunaka uZulu into nje ebaphethe kabi ukuthi onke lamabutho sengathi angahambisana size sifike olundi sesiyimunye sifike sidudule khona uZulu kanti nangali silo samaZulu ucetshwayo sibadonse ngendlebe sathi niyenze yonke into engenicela ukuthi niyenze. Siyakhumbula okokuqala sithe isilo ningalokuthi nihlasele nangabe besenkanjeni yabo sifuna ukuphindwa ingcono. Yebo nibabambe bese endaweni evulekile behamba bathi on the move in the open lapho noba ginqa ke bonke. Kwaphinde kwathiwa khona lolu suku lumnyama abanenge kochwepheshe nosolwazi abathi uZulu ngesikhathi kuqondana inyanga nelanga engazenzi izinto ezibaleke kakhulu njengokufihla ukungcwaba njengokulwa izinto ezinkulu i-eclipse babelindele leyo eclipse bangale nje bayilindele bacashile nje bayilindele bayasi izokwenzeka ukuthi ubuwazi lokuthi uZulu lawa engafundile engazilutho lempi yalwa ngayiso la eclipse leyababe igwema bona ingakho isilucetshwa usathi sesitshelwa ngama casualties ngamaqhawa lalile la eSandlwana sibuye sakhala sathi ukuba bekungekho lokho kufipha la kwelanga ngaba amaqhawa amawalala ngamabangaka asefike la kaMangesi nayifika la kaMangesi athi hayi asizulo sigubha thina imgodi la sikekelezela oZulu soyibambela nje kanti okunye futhi okufuneka esikusho njalo ukuthi amangisi akukhethelene lokho ukuthi azahlasela amaZulu ngoJanuwari. Black men can dance, black men can swim, white men can dance. Kusekhona namhlanje uZulu akakwazi asikwazi ukuhlamba manje ngithi yakhumbula ukuthi ngale kuseNatal kunamaplaza azothi amangisi esengapha uZulu athi bayekena samsoshisa amaplaza kwathiwa sikhethe ngalesi sikhathi kugcwele imfula akwazi ukuhlamba
ingakho ubona lenqwaba yamangisi lama columns ebekwe la okweleka khona nala okweleka khona nala okweleka khona esinye sezathu naye sefikeleke la kukhona udaka inkomo ziyadla lapha awu inkulungwane ngeenkulungwane ezenkomo abakuthola lana nje komfo kaNgobese inkomo babuye beyithatha kudliwa inyawo makudliwa amathini ama biscuit wonke khona la bese kuya ngokuthi ke nawe isokhe njani engifuna ke sikwazi njalo ukuthi hayi ukuthi amaZulu awakwazi lokho ayakubuka nje athi nabaya ekakhulukazi futhi begqoke ngisho nento ezibomvu sisipheza kade sisichaza le ntaba engathi misiseke sipunu ngemuva isona siphezike leso yebo ngiyibona isonipela siyana iwaterfall ledume kakhulu okuthiwa imangene waterfall sisiphezi ingapha khona uZulu kube ngapha kanye noMatshana lesikhathi nje kuthiwa uChelmsford ubona amaZulu amaningi ngapha uVethu ngapha beka kibanga kalihamba ebusuku esuka ngale eze yokhona eNgwebini ngale ngasesinquthu kuthiwa enquthu ngale enquthu eNgwebini la kahleli khona ngithi ngiyakubheka nje ukuphuleni inkosi yami intshentshana le naye wayengakaze ngoba phela ama facts kubuye sifuneke siwasho uphuleni kwakuusuku lwakhe lokuqala ukuthi abe in command of the British Army wayengakaze nje abe in command naye kusho ukuthi uyayitshela nje ukuthi kodwa ngake ufuna uzakhela igama ngiqhamuka uZulu uShemford engakabikho nami ngithwala icoco wangena kuDanford eqhamuka eShiyane kahle sengeke ngawuhamba lomgudu nangabe uqhamuka eShiyane la okwakhamba khona amangisi uyazi ukuthi kusekhona amatshe nana namhlanje la atshengisa khona la okwakhamba khona amasondo alezi amaweapons la walezinqola namhlanje kusekhona nawe inika nje isikhathi uhamba yabona nje ngale ngakwa left umgwaqo lapha ukhona kuze kuzofika la umgwaqo kwawusuku uhambe straight uzofika la so uqhamuka kuDanford ngoba besebeziwe beseseshiyane nangabe ufika la kuthi uChelmsford akasekho sekulwesithathu uyahamba kuDanford ngokomlando ke solwazi basaphikisana kancane kodwa bathi ngoba ukuba uDanford akazange afike kuncane ukusitshengisa ukuthi lempi yayizoba khona ngolwesithathu ngoba leli ibutho likaDanford elihamba nabeSuthu ilona lelo Danford akalithumela enyoni elavumbulula uZulu eNgwebini wathi nayesephuma lenkambini akangathemba kahle lapha ngoba kaboni wese bathumela ngapha kuDanford kwa washona kule yakhona eKalihini le bomva nyanyana ngiyayibona nangabe ke umuntu ecabanga kusho ukuthi wale ulele noma uphumule nakhona njalo akahleli indawonye ngoba kukhona amabutho sokukhumbula nje okwakwenzeka lapha ondini amabutho amanye sekwazi amanye awumana nje uyifake zonke ndawonye uthi sekuyimpi le umuntu uhleli nezakhe la nomunye uhleli nezakhe la ngathi ngiyabona amakhomanda lapha abakhuzi bempi nabo bebecwaninga besho uhambile lokho bayibheka ikhambe bambona ukuthi akakabusisi isikhathi sethu lesi bahlala balinda amathembe ngapha mile yinqola la wayivumbulula ke ngala beSuthu kuthi umlefe lo akekhoza lawo baSuthu ngazi ke solwazi noma laba beSuthu abangasenqothu nabo bakamlefe yini abakamlefe bathatha indawo kaNgobese bathatha indawo kaMdlalose very big place baba kuye kodwa uHlubu waphambana ikhanda wayofakwa lapha efonini uHlubu umlando ke omningi uthi laba beSuthu bakamlefe ngoba vete engathi babe bazi inganono lezi basebetrainiwe bekwazi ukudubula besemayishini egejini umlando ke uthi bathi nabefika uZulu ngale bemfica eqanise ngale kuthule kumnyama amahawa abomvu amhlophe bafike bafaka isibhamu ukuze uZulu asuke engasakhuzeka ubheke kuba discipline kwamaZulu ngoba lesikhathi engasakhuzeki nje amakhomanda noma bona laba bebekhuza izimpi omfokandlela onjengwayo
bakwazi ukumcalma down usuku sesuka ngestrategy ukuze aye lapha phezulu oyedwa ke wasinda wase-Irish wase-Wales wabhala kukhona incwadi enencwadi ezayibhalwe yilaba abasindayo ekhaya uthi uZulu wathi naye lapha wasusa amahawe wabeka ngaseceleni kusho ukuthi sebebuke ngathi bayadabulisha bayahuba ngoba phela ke kufuneka ukuthi ungene bathi abamhlophe uma ngabe kuthi uZulu ufuna ukuthi elwe izwilo ungamenza ahube ngoba nasehuba uyaphuma esandleni manje ngathi ngiyibona ke ihuba lapha ishaya amahawu zenza yonke into uthi nje nangabe idedela lapha umfoka khoza simane zehle kade tade khuluma ngalawa amatshe ethi sezingane kwakugijinywa khona nazo lezi iphuma ematsheni siqhamba kwakhona lapho ziyoshona maphika amangisi engifuna ukunothiseke yilokho ngokolwazi esilithola phansi kuthiwa amangisi ayayivikela i-dead ground indawo la angazukubona khona azawuthumela amasotsha ukuthi aye kuleyo ndawo ngoba wafuna kube khona indawo esithekile yabona le mizathu siyibona lapha esekho asiboni ingakho kamangisi aphumela ngaphandle kwenkambo ukuze abone nalapha phansi awusolwazi bekhuluma ngeqhawe lasala khona la esandlwana lasala la khona la lokuzana umfoka Mvundlana akabiye lesikhathi eme lapho ke ngebhade ayeme 3 to 4 to 5 yards apart ababaningi phela Chelmsford hambe nababanye kusho ukuthi bazama ukucover lesiya space lapha ya baphethekela ama Martini hand rifle abadubula kanye bahlohle bephinde bedubule asikusho njalo lokho ukuthi noZulu senazi ibanga phela sasinikezwa ukuthi nje uma ngabe usonaso isibhamu uyitrainer wena ngoba phela thina sasikholelwa la emkhontweni uma ngabe sayidedela kumkhuzi wempi lapha setha zehle zigijima zishona lapha phansi amaminithanyana nje kwakuthi kumbuqo awuthi ababengagijima phela ukuzinyamazana kumbuqo hayi engifuna ukunakeke ukuthi uma ngabula ubheke ngapha awunakile ubuchule nobuchwepheshe ukuthi uphondo lesinxele ligijima lihamba ngale kweclinic lolo lwaseqhamuka la isifuba kuphela sasi uphondo lwesikudla yilolo lwakudla ngapha uma ngabe ungathola ithuba ugibele entabeni uzowabona nanka amathuna amhlophe lawa ngamathuna amangisi bathi kabanolwazi ubukhulu bawo lamathuna butshengisa inamba yabantu abangcwatshwa khona bona laba bantu sithe abangcwatshwanga ngokuthi ababegqitshwa nje phakathi lamathuna akuhambisa aze acishe yokufikisa la abawela khona sithi fugitive drift emzinyathi ngoba babebulawa nangendlela cabanga ke njalo empini yamangisi lana thina siphethe abantu abagijima abasuka ko-Vryheid abasuka ko-Showe lana emangisini kukhona lokho kuthiwa ama-camp followers khona odokotela khona abapheki madoda uZulu uhlaba nje adlula wayibulela kwasani wayishaya kwasani bantatheli iphethe amapeni namaphepha msuthu kuthiwa efakagwazi uZulu angaphanga khuluma lutho yilapho kokuthiwa khona bathi laba bakithi abaqhamuka ngale Natali laba kade sibasho bamabhandishi amnyama bathi nabethi inhlaba babona ukuthi hayi sibhemile badla phansi ngoba yibona phela abanike direction kulaba amabangisi ukuthi gijinywa kushonele ukuze bayowelela ngalo kwathi gwembi kwakuphela kanjalo sekuphelileke kanjalo siyithathela ibamu siyithathela nanti uphondo okuthiwa lwamosha lolu lesinxele lolo lwaqhamuka lapha emsuthu lono lwaqeda kakhulu thola lwafika lwabamboza ke bengalindele ngoba bona lo bebheke ngapha nangabe ubheka nje lapha enzansi kuneqoqo ekhulu lamangcwaba okuthiwa iColonial Cemetery ilaba phela khona kakhulu ke lapha ngale ngezansi lapha ngezansi lenicishe nama khona naphinde nahamba ngizobona nama senihambile abaphela khona ngoba babephushwa lolo phondo lesinxele lelo uphondo lolwazela olwazela uthatha nje uDanford lombulala uDanford ukukhumbule njalo ukuthi usethandana nengane yeBishop uCollins uyakhumbula empini yasesandwana bethe phesheya kanti lamaZulu enjani asikwazi nokuthi akuphi thina sikaze sihlule asamana asenza nje kwayi disaster ashintsha ngisho uBishop bethu nango phela uBishop Collins le Collins eqanjwe ngayo abathi amaZulu sobantu yena phela nge-12 kaMashi akayibatshela ngqo ethi kahle kahle niwafunda namaZulu esengakithi ingakho ke phesheya kwathiwa
la mazulu ashintsha ngisho bishop bethu ngakumazulu kwathi gembe yilolo phondo lesinxele lolo ithe siyiphelileke yonke ngathi sekuthe damu bayathatha lokho abakuthathayo ngisho mbayimbayi bathena bebheka na uthi ubheka lapha phezulu kukhona nje iqudlwanyanyana lalaba ababesinde behlehla ngale ngoba ukhumbule njalo amathenda amile la oh yeah ilwa nje kukhona inkomo kukhona hashi la kukhona umpheke kukhona sotsha kukhona zulu kusho ukuthi nje enhla uyakwazi ushona le omunye ke uthi omunye umbhali uthi omunye umbhali uma ngabe sekugijima social angena ngaphakathi ngoba phela liyashisa la thola lo 40 degrees Celsius ha esengene ngaphakathi naye sengene ethendeni ngoba phela akasababona abanye iqhamuka uZulu esebheka ngapha esithunzini sethende afika athi nasi isithunzi afaka umkhonto awuphusha ngaphakathi umkhonto sebepheleke bonke kanjalo nabe baqalaza lapha phezulu sithi shoulder kulesi sikhala lesiya nanti ithuna leli ekhulu oyedwa ke owayesasela ka ecommando kwaku young husband uye ke ngathi wahlehla wagcina naye selwethetha cha sikwazi kanjani lokho sikwazi ngoba khona phela ama missionaries aye kade interview amazulu emveni kwalempi wona ke lo Zulu akathi ngesikhathi egijima eshona le kwabe sekufipha lelanga nangabe uya kwezomlando kuzokutshela ukuthi nge-22 kaJanuary 1879 lwesithathu solar eclipse 74% yaqala ngo 1:10 kusho ukuthi ngasoke leso sikhathi lafipha lelanga abaqeda bona bayabhala abamhlophe bathi kwakufanele sikambe ngaphansi kwentaba efana neSphinx silwa impi during the solar eclipse sasiyosinda kanjani elapho ke namakhomanda khona acabanga khona ukuthi hey isilo kade besithe solubheka lolu suku ngoba vele siyahlonipha sebehla kodwa ke lokhu angazi ukuthi uSolwazi uza kuqinisekisa kanjani kodwa ngaso sonke isikhathi ikakhulukazi emlandweni wabamhlophe kuthiwa kukhona indoda eyodwa eyayisemgedeni lapha yaphezulu eyadubula nje iyodwa isemgedeni hawu baze bayinqoba nangabe ke ubheka kukhona lesehlahla lesa iacacia umkhamba bese ngathi siflat ngiyasibona nyuka ngaleso sihlahla ke ngathi uya entabeni la ngathi khona ithunzi ngiyabona lethunzana le ngathi isquare umgede ke lo hawu kuyani yebo encwadini eningi uzowuthola ukuthi indoda kulomgede lokugcina elafa lale kulo yamgede lalidubula licashe kuwona yebo futhi alibulawanga ngomkhonto ama account kaZulu athi labulawa isibhamu ngoba phela uZulu wayesethatha yonke into esefabela nje khona lapha ya kwehla kwabo ke la elange labe selidima khona lithi siphi isandla sokudla ngoba sikhuluma ngesifuba sikhuluma ngophondo lwesinxele sigijimisa laba asebebaleka bebhekele manje ababaleka babhekele sayesawufika phansi emfuleni emzinyana asifika phansi emfuleni ila okuthiwa khona kwa abanye ke uMelville noColkin amagama lama sosha amabili abese hamba neflag ekelele baleka nalo ngoba kuthiwa phela ungambulala umuntu na uyisosha kodwa ungalokothi udedele iflag lithathwe isitha lelo flag likhona encwadini eziningi abaphephezela nabo bebaleka nalo thwalamuka nomfula uyazi ngokwenza lokho ukugqiba qhawe kwaZulu la lawo masosha amabili amangisa anikezwa ngokuqala emlandweni icoco kuthiwa ngama Victoria Crosses okuqala esefile ngoba kuthiwa ngamaqhawe ngoba baleka naleli flag abaleka neflag awangakwazi ukulidedela ukuze abalekele impilo zabo kodwa ke nawagcina esefile ukugcina eMelville kodwa kungokuqala emlandweni hey ngomthathe kancane uZulu ila akanqoba khona engani uyena Zulu la akatshengisa amangisi ukuthi hayi ngabaqeda abanye ayithini uyena Zulu la akenza ukuthi kutholakale lawo ma Victoria Crosses after death uyena Zulu lo akabulala ingane ezoba inkosi eFrance yebo ingane Napoleon Bonaparte yebo uyena Zulu lo akayezama khona abaze bathi use convert ama bishop uyena Zulu lo bahamba ke baye baphindele emuva la babesuke khona ukuze ke beyo reporter esilweni ukuthi sekwenzeke kanjani kodwa kukhona uSolwazi baba